Guys, ini teman-teman, saya coba pakai swimmer, dihajar gabus teman-teman. Mantap jiwa. Coba-coba pakai swimmer, malah disambar kocolan teman-teman. Swimmer 6 cm, amis, mantap teman-teman. Mantap ya. Tarik ini saja teman-teman. Saya tes saja nih, langsung disambar nih teman-teman. Mantap ya. Oke teman-teman, kita lanjut puncak lagi. Tarik ini saja, kecil ya. Tarik di sana. Mantap. Lanjut lagi teman-teman ya, umpannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Swimmer lagi teman-teman ya. Waduh, swimmernya dihajar teman-teman, kena abon tuh. Sama lagi yuk. Kalau bisa disambar, aduh, bisa disambar susah nih teman-teman, karena banyak bambu itu ya. Buat sangkut putus ini. Plastik, kira ikan besar teman-teman, ternyata cuman botol aqua teman-teman.